إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني، ثم نصب هذا المقام الجدع عبد زوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخوانه، أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Anasin, lan saking Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas ibn Malik. Larasne kangge Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, gal dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratu man igtabtahu an tastaghfira lahu. Kafaratu man igtabtahu, kafaratu man utawi kafarai wong, tebusane wong, igtabta kang ngrasani sapa sirahu ing eman. Kafaratu man utawi tebusane wong, irtabta kang ngrasani sapa sirahu ing eman, iku antastaghfira yen to nyuwunaken ngapura sapa sira, njalukna sepura lahu maring man, antastaghfira yen to nyuwunaken ngapura sapa sira lahu maring man. Rawahu, nyeritakan hueng hadis sapa Al Harits bin Abi Usamah, yaiku Sayyidina Harits bin Usamah, bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang dhaif. Hadis ini menjelaskan cara untuk menebus satu kesalahan dosa yang berupa ghibah. Apa tebusannya? Antastaghfira lahu, hendaklah kamu memintakan ampunan kepada Allah atas orang yang telah kau ghibah, yang telah kau gunjing. Hadits nika nutuaki kangkui orang se aromasah ngerasain orang pas minta aki sabora ke Gusti Allah, berapa orang kira-kira cila kebenyan saya rasane minta aki sabora deka Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosana orang saya rasane. Nah, mak pola kelaben cara ngak nikah Gusti Allah Subhanahu wa taala pagi nyepora deka Gusti Allah. Nah, nyepora Gusti pengaporan Gusti Allah pagi Allah taala nyepora deka kaula ben panjenengan kalaben cara minta ki sepora orang sek rasane. Nah, nika hadis adalah dalil ala annal istighfar minal mughtab liman irtabahu yakfi. Hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya istighfar, memintakan ampunan minal mughtab, daripada orang yang menggunjing, dari orang yang ngerasanin, liman kepada orang irtaba yang telah ia gunjing, seirasanin yakfi, sudah menjadi kecukupan, wala yahtaj ilal i'tidar minhu, dan tidak membutuhkan untuk alasan lagi.
Pendapat Imam Syafi'i dari hadis nikah dan para a'immah lain, faqalu idza 'alimal mughtabu wajabal istihlalu minhu. Ini perkara yang semacam ini jika orang yang digunjing tidak diketahui keberadaannya. Idza lam yu'lam, mun tak ketahuan odi apa ki beda apalah mate orang saya rasa nengkok bilan ruah beda dimma tak tahu, cak odi cak mate tak tahu, cak beda cak la tak ada tahu ning, maka cukup kangkui orang sing ngerasanen gelak minta ki sepora kangkui orang se erasanen. Mun tak ketahuan orang jeria beda apa ki apalah tak ada. Lamun pacet ngaonengin al-mughtab idza 'alimal mughtab wajabal istihlal, pendapat Imam Syafi'iyah. Namun jika orang yang menggunjing tadi itu mengetahui keberadaan orang yang telah ia gunjing, oneng cek bahwa dia ki beda bodoh neng daerah Sidogiri masalan, bodoh neng daerah dina alamat beda, istihlal wajib minta halal lah. Seporana yang kok ngerasane be apa sih ngerasane jadi ya? Ngerasane neka yang kipa neka nyebut aib orang sekalipun aib neka ekandi bi orang kele. Niki kocak ngerasane. Niki saya kocak ngerasane niki peneka nyebut kekurangan orang sekalipun kekurangan kele ekandi bi orang peneka. Neka nyamana ngerasane. Mon nyebut kekorang na orang, aib pa orang, kecuban orang, tapi teka andi bi orang nikah, bening ngerasanen boleh, nyaman buhtan, lebih raja boleh itu sana nikah. Berarti bayi ngebay orang nikah. Nah, ngerasanen orang, mun se napanya mana se kocak ribah, dzikruka akhaka bima yakrahu, menyebut sesuatu yang jika orang yang kamu sebut kekurangannya dia tidak suka, tak senang, artinya menghibah. Nyebut apa boy, mon orang lain gelak saya sebut kekurangannya atau apapun sebut dengan orang gelak tak senang, ini kayak kocak ghibah. Sahabat atanya, afara'aita in kana fi akhi ma'agul, bagaimana ya Rasulullah seandainya apa yang aku ucapkan memang benar-benar ada pada diri seseorang tersebut, persis pada kula tak ngurangin tak pacet sini ke kebadan orang nikah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bu in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu, jika apa yang kau ucapkan benar adanya pacet ka andi ban orang se sebut ke orang Nabi ban kila pacet daya ongku orang jadi korang ongku faqad irtabtahu, berarti ban ngerasani ongku. Wa illam yakun fihi, tetapi ba'an mun nyebut ke orang ternyata tak pada bereng apa saya sebut ba'an, alias ba'an ria tak apa nyamana tak bayi ngebay bener ghibah boleh nyamana buhtah. Lah ni saya kocak napa ngebay kelaban cara saya bohong buhta tulisan lebih raja boleh karena ampun napa nyamana cak ngocak ataupun nyebut kekurangan orang padahal orang ini ketandi kekurangan. Andai kata orang ini benar-benar adanya beda kekurangan tetapi orang saya sebut kalau tak seneng mun ngeding mun mereng maka kocak ghibah tu sana raja ben wajib minta halal. Makanya banyak hadis-hadis tentang ghibah neka tu sana tak kung nangkung neka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabu iyyakum wal ghibah, takutlah kalian semua kepada ghibah. Fa innal ghibah ashaddu minaz zina. Ghibah neka tu sana lebih rajin tembang zina lah. Anapa qila lahu kaifa dzalik? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi ya Rasulullah? Al ghibah asyadu minaz zina, tu sana orang sing ngerasanen lebih rajin tembang azina. Mak bisa nih terjadi. Innar rajula qad yazni wa yatubullahu alaih, sesungguhnya orang yang telah berzina wa yatubu dia bertobat dan Allah taala menerima tobatnya karena urusannya lebih Gusti Allah.
1000 kalih mabuk, 1.000.000 kalih azina atau tobat, elang tu san sokar tobat ongku. Wa inna sahiba, akan tetapi orang se ngerasain orang la yaghfiru lahu hatta yaghfir lahu sahibuh, akan tetapi orang setusana karena ghibah, karena ngerasain Allah subhanahu wa ta'ala tak bakal nyepora sampai orang se rasain gelak nyepora. Makanya kau cak napa? Fa innal ghiba asyaddu minaz zina. Padahal neka ghibah neka punya kebenaran dosa mungkin. Sesuatu hal selumrah sebiasa, bahkan mungkin setiap tojun gulibik sampian tak lopot dari ngerasain orang. Dan kadang maaf bumbu ketika ngetraki anak sekolah bagus, keng saya luar ambo ngerasain lagi, embun ngerasain lagi, ambo ada saya ngerasain. Dan kadang masih mulai dari pengajian ni lagi, ini rasanya kia kok, kia lah tak me ada apa tak ada pemareh. Aneka raja tu sana napanya mana tu sana ghibah ni bahkan lebih raja dari perbuatan zina. Nauzubillah. Pernah satu saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau pernah budabuan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ni ke paling baci dekat Sayyidatina Sofiyah. Paling benci madu ya biasa, maka saya tadi karo bina lagi ya saya tak tahu karo rajina Rasulullah ummahatil ya basyariyah manusiawi punan. Paling pegel Siti Aisyah ini ke Siti Sofiyah. Ketika Sayyidatuna Aisyah nyebut Siti Sofiyah, hasbuka min Sofiyah kada wa kada ya Rasulullah ya. Masuk cukup dah panjenengan Sofia ce orang kene Gusti. Ya mun naki bengkulu ya jauh. Lange. Hasbuka Sofia kada wa kada kene orang saipet. Can Siti Aisyah. Apakah Rasulullah diam? Apakah Rasulullah mengiyakan debuna Siti Aisyah? Wajar pacet sakit ate pegel enten. Apa debun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu ay la antanathu. Engkau telah mengucapkan satu ucapan yang jika kamu buang ucapanmu ke lautan, mun buang ucapan beun kalimat beun jadi copa aki ke tasik beceng sebenarnya tasiknya. Karo ngucapne gedok hasbuka min Sofia kada wa kada, yakni qasraha, yakni orang kene. Ucapan beun ri Aisyah lau muzijat, andai kata campur bima'il bahri kelaban aing sebenarnya tasik, maka niscaya aing tasik kelak bakal beceng gara-gara ocan beun saya kada jeria. Karo ocan kan keto. Lah terus dia mau lebih dari nikah. Masya Allah. Pernah Siti Sumayyah an Sumayyah qalat, berkata Siti Sumayyah, qultu li imra'atin marratan wa ana 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah satu kali debuna Sayyidatuna Sumayyah. Qultu li imra'atin, aku pernah mengatakan kepada satu orang perempuan marratan satu kali, wa ana 'inda Rasulillah, sedangkan waktu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingku, kata beliau. Ngocak apa debuna Siti Sumayyah de orang bina kela, inna hadhihi la tawilatud dhail, orang bina adalah congok ora ke tekuna abun merang Rasulullah SAW de buna Siti Sumayyah ngerasanin orang selebat bi orang bina pada binaan ngerasanin orang bina selebat kela, innaha la tawilatud dhail congok ora cek bodoh cek tekuna cek gebeng kan tak seneng orang gojeng aneka. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu ilfadhi ay irmi ma fi fik. Pakeluar, sebenarnya colon banjir pakeluar. Coba aki. Falafaftu, maka karena perintah dari Nabi, lah takut saya perintah Kanjeng Nabi. Ayo lepeh, saya ocak aki banjir buang, lepeh, coba aki. Akhir bin kok lepeh, subhanallah. Keluar dari tang color apa? Mudghatan ay qit'atan minal laham. Benih keluar coba saya keluar.
teking manusia, teking mata saya keluar dari lisan Sayyidatuna Siti Sumayyah. Wah, iki pakaton dening Allah Subhanahu wa taala. Benar apa saya debuaki dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala debu tentang bahaya daripada ghibah. Bener ning akhirat, bahkan ning dunya pun terjadi. Siti Sumayyah surah copa, surah buang, bener keluar copa tapi saya keluar daging mata karena gelak ngocain orang bini la tawilatu dzal tekih prabena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dabun Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, menjauhlah kamu, menghindarlah kamu, katsiran kebanyakan minadh-dhanni daripada prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya prasangka itsmun, sebagian daripada prasangka adalah itsmun, dosa, yakni suudzon. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kamu menggunjing di antara satu yang lain, cek sampai bengal-bengal ngerasain di antara yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan, apakah beun kelem ngakan daging tamata? Ternyata na beun kakan daging tamata, masak biasa ada hende. Cukok biasa, mun tek masak sampean tak hende. Tak mungkin sampean ngakan cukok mata. Wanita manusia saya kakan daging orang, saya kakan tamata. Fakarihtumu, maka pasti beun tak bakal gelem, kata Gusti Allah, debun Gusti Allah. Wattaqullah innallaha tawwabun rahim. Ternyata ayat nikah dinin Gusti Allah bukti yakin yang kejadiannya Siti Sumayyah. Ketika Siti Sumayyah ada bubi orang bini, beda orang bini lebat, innaha la tawilatu dzal, congora selebat lah. Teki prabokno, ketekin orang, teki gelu prabokno. Irmi, buang, coba aki. Lepe bi Siti Sumayyah, ternyata benih aroba coba justru pak aroba daging mata dinin Allah Subhanahu wa, berarti kalau ada ngakan daging mata, ngakan daging orang, wah. Oleh karena dinto wis cek sampai nambah rasanya orang, lo kebanyakan orang saya rasanya gue sampai pada remas minta halal ya. Ngakan masih kurang sedek pun ngerasani orang murah sedek. Kopi baik kami ngerasani orang murah manis tak geresa. Masya Allah. Oleh karena dinto nikah adalah hadis nikah nutuakin apa? Cara untuk minta sapora ke Allah Subhanahu wa taala, mon pacet orang jiria tak etemo saya rasanen soal minta ki sapora ke Gusti Allah. Mon etemo edimma orang jiria bedena, oning sampean orang diki bede, odi istihlal, wajib minta halal. Mon enten tak kira sapora. Maslah sebuka ale minta sapora. King mon orang gele tak pentai halal lah. Maka orang gila tak bakal oleh sapora dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayataki Imam Bukhari dari hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, man kanat indahu madlamatun li akhihi fi 'irdihi, barang siapa yang mempunyai tanggungan madlamatun, satu kezaliman, li akhihi, kepada saudaranya, fi 'irdihi, dalam nama baik, andi kezaliman dari orang lain merugikan nama baik, au syai'un, atau sesuatu apapun saya kandi, baik saya menyangkut harga diri atau saya menyangkut harta benda, fal yatahallalhu minhu al yauma, maka hendaklah orang tersebut segera meminta halal kepadanya al yauma, sekarang, kata Nabi, tulis setia, qabla alla yakuna lahu dinarun wala dirhamun, sebelum satu saat dinar, dirham, rupiah, dolar tak maju, yakni akhirat. Beun merina pese orang saya rasanin 10 miliar tanda,
Baan merida 10 miliar de orang sekerasan 10 juta miliar berapa lada bitong na tak baju mumpung durung mumpung ki paju biasanya sampai mumpung ki bisa minta halal in kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madzulamati jika dia tadi itu tidak mampu meminta halal kepadanya maka kelak di akhirat amal solnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Pasana egala, haji ne egala, salat egala, ngaji ne egala kapi. Beki de orang sek kene ngaji. Wa illam yakul lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaih. Mun orang sing ngerasanin gelek tandik kebagusan sekali, lo tak ada etat-petat bi orang sing ngerasanin. Galak bi orang saya rasa nih sehingga ada kebagusan sekali amal engak gunung korangin sampai meres ada sekali senaki banyak karena banyak saya rasa nih sedisa tak cukup sekecamatan lain kabupaten mun paru lain luar pulau sampai ke luar negeri saya rasa nih kebagusan tak ada sekali akhirnya kecuba na orang saya rasanin bagi dekat kau leban panjenengan ada untung ada untung langsung cek be mohon badore ngarasane Al Habib Muhammad Al Haddar nih Nabi tak salah Al Habib Muhammad Al Haddar Banyuwangi tojuk bi orang mohon bada orang ngarasane orang tak pamit langsung jaga peleman tak usah basa-basi bada toju bi serabai terus bada orang ngarasanin orang bada orang ngeding beliau mereng beliau bada orang ngarasanin orang jaga langsung peleman la rasul istidzan tak pamit tak minta izin tak apa langsung peleman nutuaki becin beliau ingkar beliau deka ghibah benega de ngerasane maka orang saya seneng ngedingaki sandasan ila pada bae engko tak norok sandasan ke ngedingaki pada sharing saking cek sampean tak ngedingaki ya insyaallah orang ambu ambu mereka tuh sana orang yang ngerasain sangat banyak hadis-hadis saya nerangaki napa tentang tuh sana orang ngerasain ini kah Al-Imam Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan asompa beliau Imam Hasan Al-Basri wallahi lal ghibatu asra'u fasadan fi dinil mu'min minal uklati fil jasad demi Allah perbuatan ghibah akan lebih cepat ngerusak fi dinil mu'min di dalam agama seseorang yang beriman di dalam agama seorang yang iman seorang mukmin akan rusak keimanannya akan rusak agamanya yang paling cepat adalah merusak ghibah Imam Hasan Basri wallahi lal ghibatu demi Allah ghibah asra'u fasadan cepat ngerosak fi dinil mu'min dalam agama orang yang beriman lebih cepat daripada apa? Lebih cepat minal uklati fil jasad lebih cepat daripada penyakit semeretelen daging meretele beda penyakit daging meretele cepet tah ngerosak de badan ada lebih cepat enggak penyakit nikah semeretelen badan beda lebih cepat meretelen dekat agama apa jadi ghibah Imam Hasan Basri asompa beliau dari macaran kudu sampean malih tak ngerasani orang karena pun lagi benyakan pun Pak mau nabi hadis nikah secara zahir cukup minta seporah Imam Syafi'i takwil hadis mon pacet orang seerasanen riyaki beda wajib minta halal karena juga beda hadis senarangaki tak cukup minta sepora tak cukup minta sepora kibur saya baca nih man kana indahu madlamatun li akhihi fi irdihi aw syai'un falyatahallalhu minhu al-yawm mon pacet ban andi ngane ngaje ka orang ngurugiaki orang baik harga diri atau hartana tuluy minta halal hadis ini berarti kan tak cukup minta ki sepora ke Gusti Allah Imam Syafi'i ada bu mon pacet orang seerasanen gelek teh temu bade dimah mate apa kiodi minta istihlal halal mun teh temu wajib minta halal mun teh temu cukup minta ki sepora ke Gusti Allah mak pola kelaben cara minta ki sepora ke Gusti Allah ku orang tak nuntut ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala nah
solusi ku lebih sambian nih kan kuwi orang sing banyak ngerasane deh nongko mun tak ngerasane gigi sakit ku sene ber ya colok tai nyaman aja ya pahwila be tak nyaman mau tak baca Quran tak nyaman mau tak baca selawat tak nyaman mau tak ngerasane orang aja gengku senika gengku ngerasane orang maka mun kaula ben panjenengan mun terus selamat tah daripada ghibah debuna Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika hendak menghibah menggunjing seseorang idza aradta an tadhkur ayuba sahibika fadhkur ayubak mun been tero ngerasana kekorana orang perhatikan keluh kekorang na been congok kade kekorang na been mun been andik kekorangan kia cak nyebut kekorang na orang karena kekorang na orang jiru badan yang been bahkan lebih sarah lisanuka la tadhkur bihi aurata mri'in falin nasi uyubun falikulli mri'in uyubun walin nasi alsunu lidahmu jangan kau buat untuk membuka aib orang lain karena setiap manusia mempunyai aib dan manusia mempunyai mulut mun been muka aib orang maka orang lain satu saat bekal muka aib sambian sebagaimana sampean muka aib orang kalau berlesan maka lesan orang lain bekal muka aib kulit sambian karena orang pada dicolok tetapi mun orang kelak dabun Sayyidina Abdullah bin Abbas idza aradta an tadhkura uyuba akhika fadhkur uyubak mun been tero ngerasana orang muka aib orang buka aib tibi sebelum muka aib orang bekal sadar insyaallah kata beliau introspeksi diri muhasabah mak ngajak ngocana orang sing abek kita bener mak muka aib orang sabar banyak kekorangan nah abek bener yang kebeneran ngerasain orang polan roda iya mungkin orang ngelakonin dosa karena tak tahu kok orang ngerti Masya Allah maka kuaku ning dina kiamat ketika orang nerima buku catatan amal tung situng orang bakal nerima buku catatan amal mantar pada selamat kulit panjenengan wala yara fihi hasanatan sama sekali tandik kebagusan situng padahal kula Gusti bila ning dunya salat pas bulan Ramadan ye ngaji ye maca Quran engki sedekah engki silaturahmi fayaqulu aina salati wa siyami ya rab kamma salat kaula kaum pasa kula wa aina taati kamma ketaatan kula Gusti mak tada mak polos buku catatan kula Gusti fayuqalu maka jawab tining Allah Subhanahu wa taala dhahaba amaluka kulluhu bightiyabikan nas amal ba'an la tada karena ba'an ngerasani orang tadi selesai sambian banyak amal banyak taat keng cuma le santai jaga ngerasanin orang ari mon bede seebe ki mon tada Pak mon andik kebagusan mon tadi kebagusan kecuba na orang gila bagi kuli sambian salah letak ngelakonin tu sana oleh seksana salah letak ngakan nangkana oleh ketan kelem sampean ngakan getah makan lecang lah mano keneng lecang kita keneng buru kok oleh karena itu nikah penting diperhatikan cak kepenteng nih kah ngerasain orang ini makin pak makin nih zaman akhir nih kah ngerasain orang media sosial televisi selebet entertainment selebet napa pun nyak benyan ngerasain orang padahal mau sebut orang ria sebut baik neng televisi neng radio ataupun neng Facebook ataupun neng napa media sosial nih kah orang rupa gel termasuk giberia nyebut ke orang gelak mun tahu cak bener sebut tak seneng tak lebur ini termasuk apa ghibah ini solusi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas mun cara nggak ini kita mendeng kita mampu ya wis berarti lah kulit sama lah potongan-potongan kata ria lah potongan dengan rasan lah kata beliau Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas mun bentro nyebut ke koran orang sebut ke koran tibi takok kuaku dengan akhirat ternyata buku catatan amal kula ben panjenengan apa nyamana
tak ada catatna, tak ada amal sekali. Nah, Imam Hasan al-Basri juga pernah sumpah, wallahi ada selebih cepat ngerosak dekat agama orang melebihi daripada cepat tah ghibah, melebihi cepat tah penyakit semerontok Ka'bah. Imam Hasan al-Basri juga pernah debu, inna fulanan irtabakah, beda orang santreh ngebala ke Imam Hasan al-Basri, ya Syekh Hasan Basri, inna fulanan qad irtabakah, beda orang ngerasain panjenengan. Ahlan wa sahlan, kata beliau, ya marhaba, ahlan wa sahlan. Faba'atha ilaihi tibqa halwa, maka beliau memerintahkan santri atau khaddam beliau untuk masak satu masakan yang sangat manis, yang sangat enak. Ngoboyaki kakanan senyaman, bodening talam, tingpon masak bagi kangkok. Pon. Perempuan masak, masakan gelek bagi Imam Hasan al-Basri, maka beliau memerintahkan masakan gelek suruh bagi orang sing ngrasani. Suruh bagi kang ngrasani. Wa qala balagani annaka andahta ilayya hasanatika fakafatuka. Balagani, maka beliau mengatakan balagani annaka ahdaita ilayya hasanatika fakafatuka. Baan kan lemeri engkau kepada kirim salam do orang kira. Baan lemeri kebagusan ka engkau. Malah lek bagi ka engkau sebab ngerasane engkau, maka engkau membalas bagus orang gelak bingko beri rela ya tren. Dadi sing ngrasane gelak ya tren Imam Hasan Basri pun oleh ganjaran dari orang sing ngrasane gelak. Kan apa oleh ganjaran? Pasane lek kalah. Salat lek kalah. Mosok engko tak meuli kebagusan. Ceng kok lek ya tren ganjaran, ya tren kakanan senyaman bingko jan Imam Hasan Basri. Uli sampean ngeding cek pada orang ngrasane. Oh ya tambah komok semeles. Lebih leko boleh sing ngrasane. Bida Imam Hasan Basri. Moro langsung ngeyendaren orang gila, kocak itu bu ya. Lemri kebagusan kangkok maka engkok fakafatuka, engkok melis ke baan, belis ke laban makanan senyaman ria. Masya Allah. Ya, karena seneng mau nerasane orang. Kulit sampean tak seneng mau nerasane orang. Mau nerasane orang tak seneng. Walaupun kenyataan enggak nikah. Oleh karena itu, nikah hindaren karena napanya mana ghibah nikah lebih sarah tu sana daripada perbuatan zina. Karena orang yang zina mungkin taubat diterima elang tu sana, tapi sahibul ghibah Allah Taala tak bakal nyepora kecuali minta halalah nyepora de orang, minta sepora de orang saya rasane. Jadi hadis nikah menunjukkan mon orang ngerasain orang cukup minta sepora ke Gusti Allah, minta ki sepora orang saya rasane. Pendapat Imam Syafi'i karena beda hadis boleh se napanya mana mengarah dekat orang yang wajib istihlal, maka mun etemoh orang yang ki beda etemoh alamata maka wajib minta halal lah. Lamun tak ada orang saya rasanya gelak tak temu alamat tak tahu ning odi cek mate maka cukup minta lagi sapora. Kalau bencarangan ini ke insyaallah Allah Taala nyapora ke kun panjenengan ben orang gelak tak nuntut bagi ngarsane pun Allah Subhanahu wa Taala. Yang termoga tete ilmu semanfaat. Termuka lesan kul panjenengan eba beca kalau benar tikir, lesan kul panjenengan eba seneng maus Al-Qur'an, lesan kul panjenengan eba seneng maus salawat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa sahbihi wa sallim kullama dzakaraka wa dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma dhala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi وعدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي
warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nufa kulla syar rabbana waslih lana kulla syu'un wa agirra birridha واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبرية خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خليل عقاسم والفقير المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم ثم الوجود بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم الوجود بالبر الحبيب عبد الله بن حسين بن طار وخطار ثم الوجود برشفة البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي الوجود بالملي الحبيب علي الهبشي ووصولهم وفرهم ثم إلى روح الفقير المقدم ثاني عبد الرحمن السقا ولاد والمهضر وإخوانه ثم إلى روح حبيب العلامة حبيب عبد القادر محمد جدا الحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم الحبيب أبو بكر العدني ثم الحبيب علي كويتان وحبيب محمد بن ضر الحداد والحبيب أبو بكر قرسي ثم الحبيب شيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداد باني والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب علوي بن سقا بوناقوم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقه والحبيب صالح بن حامد تنقل والحبيب مسلم بن هادي والحبيب مسلم بن هادي الحامد والحبيب محمد الهدر والحبيب محمد الهدر بيضاء وواصل ثم إلى الرموي جاسم نور سلم وزوجته وجه هاشم رافي وزوجته ثم إلى روحي الجاد به مهاجر وزوجته الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته ثم إلى الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمرنا أمر الدنيا والآخرة وعلى من أسلفنا صالحا مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك